أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد حمدين شكري čera samo mari gospodare Allahe azza wa jelle stvoritelji jaraciyata havaya e puvemo do asvisi maškaral stvoritelji kojima muše konešu jo obliko stvorija kodin islamu putija i tunka imani ko kalbi mukla hem bud ni'metija blagodatija dija salavatim selami inşallah jikama romango peygamberi Muhammedi aleyhi salatu wassalam nesli familja ahli bejti lesram Allah ashabija hem sama mušakula katrudinen peđi ko sudnju dive tanen ki praksa u Kur'anima suneti ko borkaderi kawen Allahumme amin. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu halalim kodini. Ameno kwakur ko čerđam lafi taro ajeti koto Allah azza wa jalla neli pretini bašo beno Israelčanja sebe pea kaj on knjiga kitabi pevastea pisije hem ko narodu i klidem vakerge kaj odvajtano taro Allah azza wa jalla hem koji ke savko način od ova bitije hem zaradije pa Allah azza wa jalla znači vačerđam lenje duj putja pretija teško lenje so knjiga pisije to jest o te vrati menije ano leste dodaje hem lesta oduzmije vačerđam so meni je opis ko Allah dija sarka izgledini o pejgamberi ko apalo Isa alaihi salam kavel. Pa ono vasa meni je. Hem ke dalo pejgamber alaihi salam lele o kitabem pla ke diken. A kate pla averčane objasnimo hem dindo opis sarka izgledini a ke ov dikenle. Ovli odova. A ono doavi so meninge. Od Lestar i Kalde. Hema čerđam, kaj ono dola, su Allahe sere lafija ispa džahare menije. Menije o lafija Allahe sere, ko to Allahe azza wa jalla ko te vrati vačerđa, o mire učenjakija, o čave katar mire pejgamberija. Pa ono dola i Kalde, hem čičeja verčani. Pa čičejem pisije pire vastea, o mire mangle, o mire evladija, o mire čave. On pire vastea meninge Allah esere lafija, ko te vratio Allah i sova čerđa. O mire učenjakija, o čave, katar mire pejgamberija. Pa ono dva meninge makerje, kaj deme ko Allah lenjeva čerđa, o mire mangle, o mire evladija. Pa se bepja kava, kaj deme kontan Allah so imangle ko Allahi azza wa jalla. Ono akerge kaj na elen nisa vogjunaj. Ili pa, čak što više, ko aver ajeti ko avdeka čerale, palo ajeti, znači eftavar dešenjato ko to Allah lenje pretini, sono dva čerđe pevastea knjiga pisije, emeninge, olafije Allah esere, on čak vačerena, amen, Iam Allah se mangle lesere evladi ama men ayet ona men günahia. Ili pa puna sar subhanahu Allah azza wa jalla ko oftar de što ayeti puna prenosini lenge relafia. Ma wa qalu wa kerge len tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda. On va kerge puna men eyagna nete astariame. Osim hari disave dive. Se me pea so on tane mangle e Allah ese. Hemon tane evlad ya neuzubila čave edevlese. Pa od ova sebebi demek olene jagnanete astarite takinite tarel osim puna nešto hari. Osim nešto hari. Pa puna Allah azza wa jalla kate قل اتخذتم عند الله أحدا فلن يخلف الله أحدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Puna Allah azza wa jalla vačer sijenili tumen od Allah ko Allahi so ugovor kontrati ko Allahi lele a Allahi puna piro dindo lafi da ne te ruminjem te pagel te prekršini piro obećanje ili puna
tumen ando Allahi lafi cerena odoa so tumen ađanen. Ke će lape lafi taro doa kujbe ko džehennemi ili uopšte ja kobor lenka stari di same penena kaj obenu Israelčanja kako fen ko džehennemi a dobor kobor obožavije e guruve. A e guruve obožavije kobor. Saranda dive. Kjer namen koja ajeti, znači, koje vtar dešenjato, okvakor ko su čerđam kato Allah pma, فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. To Allah azza wa jal teško okolenje su knjiga pireva stencar pisije. A palo do ova čerđe, akja kvajtu mengetaro Allahi, tebi za odova, nešto hari zaradinen. Teško lenje sebe pio dova su lengereva sta pisije, hem teško lenje su kojeke savko način zaradije. Teško lenje znači, so meni je Allah esere lafija, ki knjiga ko kitabi ko te vrati. Meni je opis e pejgambere so, meni je o lafija Allah esere sar o Allahi ko te vrati i ne obratingja pe bašo učenjakija, hem bašo čave taro pejgamberija. A kato benu Israel, tanu lavde phalalen ko duj kupe. Je kupa lendar tane, la ja'lemun el kitab. Manusha so e knjiga na džanena, na penđarena, len džandipana, na nene nisa o džandipa. Ovo je taro džemati. Hem duj to kupa taro benu Israelčanja i tane, okola so e knjiga pireva stea pisije, ovo je tane lengere autoritetija, lengere učenjakija. Pa kad te penaja, sar šajte učekujinipe, te verujnen manusha, ko Kur'anja kana soale, palodova, kasnije. Je klendar na penđarena piri knjiga, piro kitabi, na nelen džandipa, a okola dujta, oni ta nodola so korkori e knjiga o kitabi banjarde, meninge, i kalde hem čivđe. Pa sar šaj, e savke manusha te verujnen, ko pejgamberi, ko Muhammed a.s. kola posle avena, pogotovo kada on očekuje lenje pejgamberi taro potomkija tari loza taro Ishak, a na tari loza taro potomkija taro Ismail a.s. Pa on o potomkija taro benu Israel o te vrati banjarde, a jar so pireva stea lepi sije meninge, hem bašo tikne pare bikije, to je zaradije. A dobor on e knjiga o kitabi, o te vrati meninge, klape keda alo kasnije o Uzeir, hem lenje kedva kerja, me isimo original te vrat, onde se la kerge, tu i nan e devleso čao. Tu i nan e devleso čao, vas deli kod ja deređa. Pa uzali je greška, so čerđe, o te vrati menije, pireva steja pišije, on čerđe dujto greška. A od ja dujto greška i tani so, palo su pisije, meninge i kaldem dodaje, i klilema čerđe, hada min indillah, a kavasi taro Allah. A kaj tani lenge dujto greška. Podole se alo, duj puti pomini pe vejlun, teško lenje, pretini pe duj putija. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابِ teško lenje. So je knjiga pisije, hem teško lenje so, i klilem palodoava čerđe, hada min indillah, kvasi taro Allah. Panguni pretnja znači ne lenge sebe pi, so menije o kitabi pevasteja, a duj to, kaj znači pripišije odova e Allahese, hem odova bikijem koje ke savko način zaradije pa i silen, duplo haram. Duplo haram. Dobro. Pa nastavina znači koftor dešto ajeti koton vačerđe wa qalu vačerđe len temesene naru ila ejamen ma'duda. Na ne jaga mente astanite takinite tharel osim hari di savedive. Po Allah nastavini koftor deštu je to ajete puna bela na ne ađehar.
Dela odgovor ko lengere lafija, kada pe len temessene naru ila ejame me'aduda. Ejaga men ajte tharel, na ajte astari amen, osim nešto hari, sebebi amen jam lesere mangle, lesere čave. Pa Allah len je odgovor dela im bela. Men kesebet seji'eten wa ahatat bihi khati'etuhu, فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Allah Azza wa Jal na ne ađehar. Sa sunva čerena. Kaj olene jag na nete astarite taki nosi nešto hari. Na. Hvala kulaso šeri, zarari, lošni pa kačeren. Hemleno haramija. Taro sao strane kao kružinen. To jest ko gunahika preterinen. Ma oni si to ven ostanovnikija. Taro džehennemija manoleste večno kačon. Allah i tara kimentari agi džennemesi. Pa nastavimo Allah Azza wa Jalla koftoar de šuljekto ajet, koftoar de šudujto kavačeri, nastavina kanal Allah im dela, palo se objasnija, kaj na ne ađehar. Hem objasnija koje dola su kijak kao ven od džehennemika zaradinen, kanal Allah Azza wa Jalla, والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Alkola, su kaveruinen, hem šukar amelija delija kačeren, on i si stanovniki ako dženneti te oven, hem anoleste večno kao ven. Pa kad teo Allah Azza wa Jalla pravalen, si kavja minje kaj si duj drumija. Drumo koja igari ko džehennemi, hem drumo koja igari ko dženneti. Drumo su igare manuše ko džehennemi i tano drumo, ko prvo tan manuškova šeri lošni pa zaradi šteta čerela, je kela fija perdoj ko haramija, vletano drumo premalo džehennem. A dujto drumo pomo Allah Azza wa Jalla objasnini samo manuš to vel ko dojem teresel ko dženet ti imam neste večno te ovel, ko prvo tam pomo Allah Azza wa Jalla وَالَّذِينَ آمَنُوا, ko prvo tam mora to so manuškova veruini, manuškova i sili imani ko Allahi. Bizo imani na neuspeh, niki dunja, niko ahireti. Pa palo lapna وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, hem šukara amelija delija kačerel. E one savke, koji ka veruinen, hem šukar delija buča kačeren, on stanovnike ako dženneti kao ven. Hem ona leste kako ven, hem ona leste večno kačo ven. Vesa Allah Azza wa Jalla kamonina, te červanom tarakalama muša, kola šukar amelija delija kačeren, imani kileste džiko meri batovel. Vesimo Allah Azza wa Jalla ti čeramen ko drumo čačut nohe pravo sa džiko meri ba. Hem te nadalte mera verčano osim sam muslimanja. Wallahi te barijarja maro imani. Ti kelame šukar muslimanja, pokorne i badetlije. Hem nesoro zadovoljstvo te dore sama džako dženeti te kuva. Amolina Allah te durjarja mentaro kula lošna, kola šteta, zarari, harami kačeren, magyara Allah siri holite zaradina, hem made devla ko džehennemi te kuva. Vese pralanen o izbor tanu kiamene. Manga dženneti mora tova imanlije, takvalije, hem ibadetlije. Manga džehennemi kola je do. Ker šeri, zarari, šteta, maverin, negirin, odbacin, harami, batin, kod junahi, odvajtuki. Geran kaj navalani. Kad inša Allahu ta'ala ka čovala i srizena verkur koka nastavi na ovim sasteko sabori, wa akhiru davana, alhamdulillahi rabbil alamin.